mar kaunti ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir ogolo chik ne boda mochung'ne ndiko jotich mondo mi ochak chenro mar ndiko nurses 573 mar gayo ng'ikruok makidek bedo e ute thieth ma Mombasa. Okoni okang' makamano okao kaluwore gi ng'anyo mar nurses masani ochakore ayanga e counties duto mapachoka. Mokoni kidek rocho chenro mag thieth kadiponi ok bikao okang' mapiyo. Olero ni kaka duola mar governors gichano dhi e doho kwedo ng'anyo makamano kotuoni twaka ewi moko kuom ng'ur mane ochwal gi nurses podi dhi nyime. Moko kuom ng'ur mag nurses go en chwalo gi ngas mamalo kaachiel kod medo gi omenda mambalang' e kind mamoko. Tumekubaliana na tumeweka mkutano kama cabinet with immediate effect. The Public Service Board iajiri manasi wapya. No nurse has authority to tell any single patient to be discharged away from hospital. We cannot politicize health. As much as you are agitating for your rights, I also need to agitate for the rights of the people of Mombasa. So wakati mtu ameamua kufanya mgomo, wacha mahakama, tutaenda kama Council of Governors. Mahakama ikitoa uamuzi ya kwa nyinyi ndio mko sawa, mahakama ikiamua tunawaregesha, tunawaomba murejee kazini. Tena natumia lugha. Na situmii lugha hii kwa sababu nimekosa wafanyakazi, natumia lugha hii kwa sababu nawathamini walioko. Pili, natumia lugha hii kwa sababu Mombasa watu wake ndio supreme. Lakini, na narejelea tena lakini, sio wewe uamua umeenda kugoma, mimi nimeheshimu haki yako, wewe uje kunitolea wagonjwa katika hospitali. Hapo